Ukhuzana ubhalile phaya ku-Facebook esithi-ke kukhona lento eyenziwa amakhampani omculo. Lena ke yokuthenga ama-album ibukeke izokwakha izigwili, kodwa izosebenzela kakhulu abakhipha ama-album. Bafike bathenge ama-album awu-4 or 5 bese bebeka i-offer. I think Khuzana ushiye nje kula ndawo ithi izokwakha uthini ke izosebenzela kakhulu abakhipha ama-album nabaculi abasafikayo endimeni okanye ke abangadumanga, yabona, because sinabaculi abakhona endimeni abangadumanga. The reason behind is that abo baculi abanayo okanye ke abakwazi ukuzipromota, because if awuna-manager awukho phansi kwekhampani, it is your responsibility ukuthi ke uzithengise. Sike sakhala ke ngomdumazi, sakhala futhi ke ngoFalabo, sakhala ngobaba uDSD ukuthi umculo wabo abawupromoti, ababonakali nje ku-social media. They get the message because umdumazi uye waqalisa naye ke ngokuthi ke azibonakalise. Also ke uFalabo umuntu ke nje osasalila ngasemva isenguye ke ubaba uDSD, but izinto ezakhayo ezibalulekileyo kakhulu information ezanokhuzani, because I think ikhampani yomculo akwenza umzekelo ke ngayo i-IGP le yakhe iyakusayina phansi kwayo bese ke nibani agreement. Let's say imicimbi iza kuzamela imicimbi iza kunikeza exposure nje, uzoba exposed ebantwini nakubahleli imicimbi nasebantwini nje abathanda umculo abebengakwazi, because amandla wekhampani ne-following enayo yona ikhampani iza kusebenzela kakhulu. Then when you feel that already ukwazi ke uziphumela, uyabona. Sike sanabo abaculi abafana noSikweleti, Omkhulekelwa, Omenzi phansi kwensika yamathongo, basekhona afika izolo phakathi kwensika yamathongo. So I'm trying to uba niyibone lento ngeliso elipositive ukuthi ke inako ukusebenzela abaculi, yabona, but bear in mind ukuthi ke everything uyi-risk bafethu. Everything is a risk. You cannot expect ukuthi lento iza kunikeza 100%, because inkampani iza kusayina then expect ukuthi ke nayo ibe ngaba ne-portion ezayithola phansi kwegama lakho, phansi kwamandla akho. Kodwa nawe remember ukuthi izabe nayo icontribute okanye contribute kakhulu to ukuthi ke explore umsebenzi wakho ukuthi ke usasazeke all over the world. Even sewuphumile phansi kwayo uzobe nawe ke sewubona ukuthi ke ikhampani lena yandisebenzela kakhulu, yandisiza kakhulu ikhampani, njengoba hlanga babona abaculi ke bebonga amandla wenkampani ezifana ke nazo ke i-IGP kuyindlamlenze Group and Production. So yeah bafethu, I think le information ibalulekile kakhulu, but njengoba ukhuzani ke ngachazanga kakhulu abaculi abanomdla, I think bangazama nje ukuxhumana ke nokhuzani okanye ke naye ke ubaba uZuma abachazele, because into eziliza nokhuzani zibalulekile kakhulu. Although ke abanye abantu baye basebenzisa i-pride ngeke bafethu ikufide i-pride. Ukungamthandi umuntu ngeke kukufide. Susa i-pride yakho eceleni uhambe uyokhangela information ngaphandle efana nalena eza naye ke ukhuba. Dangu.